Richard Redfurley hi July ni somni panga sangkha zakwa somlei bariat khan unaw baruk zinga upaber ni turin Lakeland Air Force Base San Antonio Texas alo pianga Richard pa hi aircraft mechanic ni in Air Force nuaya athoka anu hian in lama afate alo en call chain Richard hi no pan lai hian no pang felle thuai thei tak zirna lama po thiam thei pa ngai ve tak ni in zugle huam lam khoi lo le zu phei cho tempo tem chin ngai lo hrim hrim mi ani a kumsom pariat atlinin Richard te chu an chung in Texas atengin Petaluma California lama an pema hemi hmuna hian azirna po chun zomin high school azirlai hian zirna pia lama chess photography changur le thildang dang te zir telin anuam ti zong tak ani nge bok thlong taka azirna achun zom zel nu kumsang khasakwa somruk paruka high school graduate in school no pang zanga somni zinga somruk pakhat na din hun hau phahiala Richard hi no pang felle thiam thei tak ni ma se mani in ngai na tak tak thin lung ani em lo ti in anu chuan asoi ve tlat thung high school graduate nu hian kumkha chungvel chu Santa Rosa Junior College asoma ma se athiam na le theina te awangin Navy lamzom thazokin aria a ti chuan cryptology tech ni tumin training te po ani tanta ani he ana tho hian information poimo le thuruk tam tak thup ngai te aria tira heba ka hian top secret level tak tak te po ananen in kum kaina ane awangin hria tir vek ani a hetiang ani awang hian ana hi anamai lo hle a thuruk top tak me an hriat tul te chu an von him le angai awangin kumnga dan apiangin thuruk put chuak laka an fihlim to kem ti fianan uluk taka en thlak le chui an ni thin reng bok Richard po Navy omlai hian tungni lai fia ni in heng fia na te hi apal tlang ve kumsang khazakwa somsari pasari ana atanga retired in software technician na company pakhat Electromagnetic System Laboratory ESL Sunnyvale California huna athoka hemi nu hian inthar San Jose lama lein hemi huna hian achen chunzom ta ani kumsari dang aliam le nuwa po anangai chu lachel zelin ana atho that em awang le ana tho chu apoimo em awangin American National Defense Stan po thilpoimo tak ani ti in mitam tak chuan an soibok ana tho tam jok chu military ten mel malam te ti chuan opa an omna hmun thazung zung tura an man ro man tenen in kung kai na thuk tak aneya hewang te khian Richard an thoi hi mi zong in apoimo hle ti in an soi thin soi to angin hetiang na poimo tak atho awang hian akha to ka fiana an ma chun angai thina heng fiana te po hian 95% te a score tlang puya tum khat phei chu 99% a score hial ani ome hemi omzia chu thuruk pu ru chung changa Richard hi a filim ne hle ti na ani amai ro chu kumsang kha zakwa somriat pali aron her chua meu chuan thil adang lam zota kumsom thum paruka upa ani hian Richard chuan kumsom ni pania upa Laura Blackie ana tho na mun ESL HR department a thok ve tho nen anin tonga Richard chuan Laura hi angai na chhotranin a mangai tak thu te po asoi heti lai hian Laura ve thung chuan Richard hi amengai na zong ani lo ve thlat thunga Richard chuan thei top chu in Laura Blackie chu min atum ru le a thilpe rang te pe in lekhathon po voi engmozat aziak nge bok an na tho na ber aina na wangin Laura hian Richard hi biak ero abe chengai lem lova ma se athe ang chen chena Richard chu ngai sak lo lui le pumpel dan kong azong ram chin Richard hian abe na sat em wangin midang abik takin Laura chen nai te inrol angai pha hiala hetianga Laura zuna a waina le nol ani na mai pa ka midang in ti to lo tura an lo ti hial chu Richard hian alana in ana a po chuan a in sorbing hlei theimeu lova Laura chung chang hret bel zel adowang chuan tun hmalama kompo akom ngai meu lo cleaning staff te chu thena siam chhota a Richard hian ani nen atang hian Laura do kan le drawer chabi anei thei to na wanga hetianga thian thar siam hi ani Richard hian pretexting mangin information diklo ESL HR department ne na pe in hemi atang hian Laura number le in address po anei thei pha tareng ani Richard hian office na tho lai po in Laura biak tumin ado kana phone chu voi tam tak aring thina
tin in lam atang po in a call all lo heng ba ka hian Richard a hian lorai aerobic in soi zoina classical te thlengin azui thin bok Richard a hian lorai azui chan hi adu wang le amangai wang nia a in hriat wang chuni thoma se a rei deuh tak nu hi chuan sapel tuin asaka tur averu them them te po a ang than ta hle Richard an hetiang taka azui ruk tak renga chuan lorai po chuan a in chua sanin mundanga a in son pha ta nge a ma se khoya po in son se Richard a hian lorai address su a tharang thei kher mai hetiang wang hian lorai hian voili lai mai a in lo a son man hialani Richard hian lorai home address mai ba ka lorai nu le pa te chen na lamin alo hrebel le hle to a lorai in Virginia lama anu te atlo chumpo in letter chumni lai mai lorai nu le pa te address a hian avathon le rampek lorai dana thil ngai that thak lo le em pakhat chu khoya po in son se Richard hian lorai in cha bi duplicate alo nei thei zel hi ani a tum khat phei chu Richard hian lorai cha bi duplicate chu tuamin present angin akar kong kharbula alo nu chia nge bok lorai hian an company a na tho na po voyeng mazat complaint a the lu to a October thla sang kha zakwa somriat panga a lorai chuan ESLA Human Resource Department HR tanena tranpuina dilin a har satna a thlena hemitum hian Jean Tafli HR department a thok chuan Richard chu lorai complaint chung changa komin le khathon le thilpek a pek thin te chuan lorai ti hlimlam ain a ati nomlo thu rilin topsan to turin a hrila tin lorai omlo hlana office to kana computer chu lo khoisak to lo tura rilin Jean Tafli hian Richard chu warning a pe bok mase he warning hian Richard ngenga chun ran pa lem lova tin a thilo ti thin te po ati chulpha lem lo bok December thla sangkha zakwa somret panga a lorai le kha a thon le a hele ka thon hi lorai le arume chuawa puya asom ni in senso po tumvek ain huam thu a soilang he thilovang hian HR department a Jean Tafli ile an superior chuan Richard chu an kom le a athil ti a thak tak chu bansan turin an nge non le a tin a thale January sangkha zakwa somret paruka po kom le in hemitum po hian hanti wak mai na chuan an hriat lo awangin warning letter an pele tarengot mai January thla a Richard HR lamin warning an pek nu hian Richard chuan lorai in lama in khal phein a hmai chana nge mai engthil dangma abe sei to lo tur thu le adil to lo tur thu te hrilin engthil nge lo thleng tur ti po a hril tela tin Richard hian letter pe in he letter a hian silai chungchang le silai a man thiam viau thu a in ziaka tin a letter top lama ka thin rim to tak apua ke huna chuan ka kong lo dal tua piang chu kada thazelang police ten min mana min tha ma chuan chiat na satak ka thlen tir don shero heng le kha ka zia china hi chuan ka serious in ka ti tak tak don ani ti in Richard hian aziak bok athale Richard hian Jean Tafli chu ama nge in mu in midang ne na ain kar thuwa aloin rol ve na chan tura omlo thu Richard hian ashila chudi lain jini chuan athil ti chu dan phal lo le inti loina thil ani thu te a hril let ve boka tin hetiang anung chang thalo hi a chhun zom zel ani chuan a hna atanga ban ani tur thu te po jini hian Richard hi a hril bok hemi nu hian Richard chuan chutianga a hna thole asum la lu na ber anti top saka an ban ani chuan silai a chelek mai tur thu in a chang let heng thil te hi jini chuan a supervisor John Allen hena thlenin invona thil ani awangin Jini hian hemi nu hi chuan Richard hi biak po abele to lo heti mek lai hian Richard hian a hmangai na le du na chu zoi in huatna a changani ti a hrelowa hnol ani chu apom thiam theilo ani deuh ber a thian a tho puite ba ka a supervisor te nge po in atan le midang tan a that zo na tu ti hria in voitam tak Richard chu thil om zia hril ve in a thil a thak tak ti lai chu ban sana a hnalama in concentrate turin an hril loma ma se heng an thu soi zong laka tang hian Richard chuan a beng a chungong luitlat zel anin hril fing don chuang lo ti an hriat hnuwa ESL company chuan me ni hni sangkha zakwa somret le paruk khan Richard chuan company atangin an pe chuak nge ani ma se soi to angin Richard hian thiam na ril takanei wangin na tho tura a boilem lo
ESL in an ban nu rei tea Covalent System Corporation Sunnyvale California na amule ngal maya tin company thar azom nu rei vak lova hian me changinen in tongin aninen hian September thla sangkha zakwa somriat paruka anin koptan me changi akop chung po hian Richard hi lorai laka ala luang lem ne hle maya a softball game khelte enin lekhathon po ala thon all lo nikhat chu Richard hian ESL a tho puichin Hmeichhe Pakhat Thomas Berchanen anin tong hlola hemitum hian Richard hian McDonald in pongka na thleng to chungchang soichuakin khatiang chi khan tive taila enge ingai dan ti in Thomas hi azot vel mai maya Thomas hian ESL thok khau asoina ani ti po aria a mase Richard chuan ati tak tak du po ring lovin afiam thu satlia ve mai tura angaya wangin angai thu takte chiam ran lo Richard an lorai alati boy chunzom se lawangin lorai chuan February ni sangkha zakwa somre le pariat khan temporary restraining order deal na thunei tu te hne na athe luta he deal na hi family court judge chuan remti in restraining order chu permanent a pe ka ngai don nge don lo ti ngai tu le turin thunei tu te chuan February ni som pasari sangkha zakwa somre pariata kota inlan turin thu ape a hemini hian Richard po thunei tu te chuan kota inlan turin an kau ve nge bok heti live kota inlan ma hian Richard chuan lora in restraining order anei lo na turin thei top tak meu achua lorai ukil chu bepopin lorai nena in ngai zong ani thu te rilin engtin motaka lawyer chu min atum ani deuh ber ma se lorai lawyer ero hi chuan Richard thu soite chu thu takle oitla ka arwat lem lo thung heti anga thila kalboi chhota ka chuan Richard chuan ama ngein achin fel ngai dona a hriat awangin February ni kwa shotgun le manro then khat dang aleya ti chuan court in inlan tur anti mani February ni som paruk sangkha zakwa somriat pariata anna tho na masa zo company lampanin ain khal chuak ta akar chu employee parking area parking heta hian lorai lo chhuah hun thlirin dar kar chuang fe alo nga ka ani nataka chuan Richard hian lorai chu mai chana biaka a restraining order chu hnukle turangen tumalo ngak ani mase lorai mel aron lantak lok lova chuan aning ve te dewaniang chun lai pel hnu dar thum vel bora chuan Richard chuan asilai rifle pakhat le shotgun pani kengin ESL chu building sirlama kongka zo ka tang chuan aluta Richard hian silai ba ka hian protection vest te leather kut kor te ba ka earplugs te po avwa thlapa alandan hrimhrima po chetnat atum hle ti a hriat thei building chung alu hian alo ruah man lok ang chuan lorai office second floor an thlen chho masak ber ani a amoiro chu building chung alu hian ril rufim aputo lo nge a hu masaka piang chu asilai chuan akap ta pop popa ti chuan lorai office han thleng chowa lorai na lo mu vel le hian a office kongka chu a khar hau wata mase Richard ero chuan kongka nen lam chuan aka nan ta pop tho mai asilai ka masak zo khian lorai chu thelin avoi ni na hian adara tak fu in ni khorhelovin atluzuya lorai ron har chole nu hian mun himlama in saseng turin atlan cheveta ani mase heti lai hian Richard hian midang ho chu alo la beisel thung SWAT team anon thlen nu hian Richard chu man tumin dar kar nga ngot an beya Richard hian ral thuam anei ve miwa wangin pongbo chi ani lo ti hria in SWAT team po hian an be rei phareng ani ESL na thok biru ho mun himlama hruai chu ani vek nu hian Richard chuan sandwich le soda an pe thei ni chuan a in surrender tu thu police te chu ashila ti chuan silai mu somkwa pariat lai ESL building chunga akarwa nu in police te hena chuan a in peta ani hemitu khian court in alo ko to awangin lorai lawyer chuan lorai ai o in court a aronin lana tin lorai in ahmalama alo dil to po phalsak ani tabok Richard hian avain ESL employee mi pasari ngot akap luma trial nei ani nuin Richard hi mi pasari tha thu boy bungroti chet thu boy tele ral thuam ma in rik rap thu boy te ortir ani Richard hian athil di rapthlak tak mai chu premeditated ruah man lok na le plan lok ani lo thu soin lorai ngai saklo chu atumber ani thu soya ma se he thu hi ama khing tu te chuan hnial kalin Richard Khan ESL building alu ma khan
ral bei tur ang maya thuam fam kema ain thuam thu an soi ve thung Richard lawyer hian a client chu ani na taka chuan tharum hmangami bechi ani lo thu le chhuazalen ani po in ati non to lo tur thu a soya ma se henga thu soite hi alongai thatu te tan ero fiam thu ang zok le prosecutor lam chuan Richard an lorai alo ve thlem to dan zong zong te chu court ma an phor chuak fai ta lenga lekha thon zani chuang zet kum tlem te chunga a thon thu te ba ka phubalak nan hetianga in pong ka hi alo ngai tu alok vek to thu te chu a thian kom thin te le midang dang te chuan an ron witness ve ta zel bok October sangkha zakwa samkwa pakhata Richard chu mi pasari tha chungchanga first degree murder thu boy siam sak ni in Superior Court Judge Joseph Biafort Jr. chuan thiturin thiam lo a chantir ta ane hemi nu July ni hian appeal nei le ma se no sak ani ta thung voin thleng hian Richard hi San Quentin Prison California death row in ala oma Richard hian tani tang hian ato perna tan lorai le kha ala thon le ta rama achunga enge inziak ti ero phaulan ani lo thung Richard case awang le hetiang de case zuzuya Rebecca Scaffery lo thi to awangin California state chuan anti-stalking law anti mai mi aru ka zui le ve chem phalo na dan asiam ta ani